so, a brand was so. Say yes, so yet not see na yet day Ghana today. Yet day a brand come. Na ya a queen. Akosua brand be you. Now bread. Or the name be a hit no dem onya mede niam bia hintaye ene yete no wonya te sa adwum wepe na chese sompa ebra so se de Ghana today eba ye bibia ye signature team ye kase ebo eba wote ye ko break a wote ye the newspaper review ba wote eti wote se nya mede niam bia hintaye pe na se Ghana today eno no Ghana today na nya newspapers nkwa na ye ka ho asem ye fa trending stories ye fa online portals website say efa Ghana ho nkwa dia ye fa ne Ghana today ase chene say ene Ghana e de ensem ene omanfo eka na ye di ho nkomo na ye tena se ye fra me Akosua Godie betimi afra me Akosua nhira me ne me mam yenu me adult children Akosua Adwoa Kodie boaten ena Adwoa Asare ene ye tena se ne mom ye come say pepsodent cavity fighter eno ne sese wo di chiu sen na wo ye wo sin yie na timi aboa wo ankasa eti tore bia na wo sen wo ma na nya yare wama wo sin ensumoja wo de pepsodent cavity fighter twitwi usia na chese wo betimi akasa yi akokodrom sante boni bia ma ena wo sen wo gams no wo mo betimi agire mo na so abribia twitwi usia no pa na twitwi usia no mre wo bia nim se pepsodent de yedie mu afritete ena yabo ho dawura pepsodent cavity no ye wo big family pack na kese pa no eye 175 gram no big pack no wo ho ena 120 gram no no so wo ho ena 65 gram no ena 12 gram sachet nkete no eti obi a wutu kwan no asesa sachet 1 no na wodi agu botom wona wo sene no eti esese wutimi dia kokoduro sere every small matters na no chese eye pepsodent cavity fighter eno no eti Ghana Dental Association wo mo agiatum bo mo dia so mama ofi dentist a obetimi afre no e wo 08001610000 08001610000 obetimi ni free dentist akasa channel so say Ghana today a wo hwei obetimi aba Facebook eno so no yama opportunity say wo dofo bi e di the birthday say ye wunua say ye wo yere say ye wo baby say wo di na wo da bomodin say wo betimi dia fa ye Facebook page no wo like page no wo share eye Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra me pa cho ma mi bi di ne birthday ana wo papa bi di ne birthday ana wo di modofo bi a wo di ne birthday wo office colleague bi di na wo ankasa wo di wa wo da ene ebra ye Facebook page ni sesi a wunya bo Sompa 106.5 FM Accra na wo dem Sompa ne SOMPA eye simple SOMPA now about SOMPA no about 106 now the 0.5 FM Accra for Accra ne so if some Sompa ne branches near Dawson ya was Sompa Kumase ya was Sompa Takwa ya was Sompa Techiman ya was Sompa Nkranza ya was Sompa Sunyane ya was Sompa Doma eti ya Dawson demo enkrande na wo pedia aha ene ye friend Ghana today aha ene ye read mo messages na ha ena birthday greetings no ye dey Emma eno eye Sompa 106.5 FM Accra so one fa 106.5 FM Accra na ama na wo je wo de show Sompa FM wa he won betimi atode wo kokumase ana wonse ya tode wo kwatachiman ana ya tode wo kodoma ana wonse wo nam Sompa Sunyane ana sa wo nam Sompa Nkranza eti sa wo mpe wo asem a na apese wutie wo nua ba Akosua Aboagye Akosua Adwoa Kodie boaten Adwoa Asare no pay na greetings ne kama wo a memmo Sompa FM keke ka Sompa 106.5 FM Accra fa Accra na hyeso Sompa 106.5 FM Accra ye danso so at yes ye frequency na ye unique 106.5 FM Accra oh ye number no maako enna e bi de emiensa e de ne ye 106.5 FM Accra na de Accra na so se ni obenya ye live ene oba ya na wa like page ne no hye na woko YouTube dia ye Sompa FM live na no nso wo dem kama na ansa na mekọ me ma no so no Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Duboatin Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Duboatin homeopathy more than 17 years and na Dr. Duboatin di be pie Ghana ha wo ba ye nso ayaresa papa wo dia bre ye nti wo bia koma atone ye mepa cho homeopathy no enye ordinary medicine approach homeopathy no enye ordinary medicine method homeopathy no enye ordinary medicine ideology
homeopathy no enye ordinary medicine theology. Homeopathy no ono oye branch of medicine a wodanso a wode ne ho na wono ankasa woye kwabrane a wogya na so na homeopathy ne na Ghana for granted da ena Dr. Adwoa hu say oh Queen Elizabeth ya wonya ne ba bi kodi entia no wotwamu 90 years no say homeopathy ayaresa ena odi ya adwuma na mekan eye branch of medicine ena ye fa ne homeopathy edinya hospital bia na wokwa wo metimi aye homeopathy ama wo Ghana has a whoop original. Say whoop epes, whoop the apogee, whoop the climax, whoop the beginning, whoop alpha and omega. A endpoint homeopathy clinic. Dr. Adwoa by and one or Cobon and Sissing, I was Spinters Road. Baby, a frail share signboard, a Bronubidi, Mr. On your filling station. Your frail shell signboard, a Bronubidi. And what could say, was chance and no one no honor. And now a Juma Penti or Trimun or Quenimu. Nemo say, what drew her as a shell signboard and was a taxi for be a packet pack or mofanipa. Who do draw us me pacho, me per shell signboard, so when I'm Spinters Road, what's me per shell signboard? Who do shell signboard and taxi drivers in the go, but some say me per endpoint homeopathy, or be a man in Sassuano Achero. Homeopathy no, so what the sub prostrate I acquire a mebim. Homeopathy no, so what the ma will be a war, a mebim. Homeopathy is will be suffer from premature ejaculation. Sa bema who san entem, bema who so na hodini mua. Homeopathy would the sasa yaria noa, eko, ema wunya hoto. Etina make us a branch of medicine. Etu betimi akwam obi aka cha say, wo premature ejaculation in low sperm count no. Obe use bibia ya ma eyampa. Bansa wo pe authentic one no eye ni ya. Homeopathy eye ho adwuma pa. Ena endpoint homeopathy no no nya bi wa bonten. Ebi ni abonten jisa wo call Dr. Adwoa endpoint homeopathy ansan wanya bi eti kidney issues ni liver ni na wo ye ho adwuma physiotherapy ni massage bi a wo ye no endpoint homeopathy clinic ye ni ho agro enti munso mu okomase a krono mabo ahia ena wo behu no ena mo mo tema community 22 no so ba ko ho eti wo dia no se frɛ ni enchiro branch a eben wo eye 0244 867068 0244 867068 and 027-423-4321 027-423-4321 027-423-4321 and 0244-867068 0244-867068 I know there so wo friend endpoint homeopathy clinic anope ya Dr. Adwoa wono abefa na waboa na ade ba ko nso amemu aso ate ekoyie ne sa anopai wo benum nsuo na mema wan na ema mi nsuo anom anopai na me ho ato me hwan ya wo na wo ma bi nsuo anopai sa mema okasa mineral water natural mineral water kasa natural mineral water no wanom won say ye dwuma ye kasa na so kasa edo wakasa na edanso unique mema mo wo fie nyina obi awo no unique obviously voice temperature eti dia ye wo sa na ye kasa ho eno a okay adwuma na ye na kasa wo kasa no pa kasa wia kasa numre wo kofie so bia course bi ni ade asofo e preachie otimi gya na so masemo no a Tuesday we jiram we teaching service Friday we belidi prayer Sunday we prepare message say adwuma ne doson public speakers wo mo try there we university oh wo mo bro ena wo voice no so na wo dididie it is a one when here ebe na mo munum kasa natural mineral water there yeah voice ni ye just a voice ne tiase voice ne wo tiase anka wo tiase ai emu da ho clear na fe so ama why you refreshed okay nourish your body no kama san say ye dia fa be fun fidie mu ene ye enti weddings ahodo e koso party na Friday enti weekend dwumadie no doso ye sie bi ye family gatherings na pacho weekend ye da he wo da he mi busa no se busa akosia se akosia pacho weekend ye da he fa Kodie weekend ye da he Oni ba bi akọ why say me efie ni adwuma na asore obi be se o se wo hwehwe akosia yi da se obekọ adwuma mu ana obekọ fie ana obekọ church eno ano no apem da committee wo se na say as your life na ya boring no ina say wo adwuma mu as a we need social life as a we need social ana say obekọ asore ana wo fie yeah batan yo obey kura wo hwe ni mi kura na kura wa bread
Every weekend is always about and say, Nada here was in Bo. My assignment in your crown one in the field. On the Prado, or a whole institution. It's any baby. Asabu. But more weddings, the quani parties name. A Gusianshi, we need a Casa natural mineral water. You want a sachet, dear. Your bottle, moody, and your what dispensers like a sienna gallons, no. Your DCC offices, Nancy. Now, who said dispensers, Nebisia? Who says, Ura Sompa 106.5 FM reception, won't say, dispenser BC, a Casa for dear. And I say, Ura Munauba Newsum, so about Kubisio. It's a fear the who dispenser be a Casa natural mineral water. Eti me patro wo hwehwe ye kira kwanya enkran heya ene ye wo Kasaloma Ventures Taifa wo back hospital nechi horomo a enye yera kwan kora nanso bia na wo penchiemu fufuo bia na bebia wo free ba no wo be frɛ na yama direction ni yie 0206 46 9430 0206 46 9430 ana 0303 96 57 80 na wudem Casa natural mineral for woman number na mede atu edwano ene sa uma bisuo no mu a ye bedidi efiada de hajia kasa hajia kasa uza hajia ya afa no megel when the sha se na de na wie pepe it's a Friday anya den ya hajia won show bi befufuo bepusufufuo bi aba na mutuo ana banku emu bia na na opede ne ka wunya banku obi de banku enka banku bank e fine oh okay na asa fufuo ne ya fono wo ho banku no medi bi a chepa na mutuo no so mutuo no so ye kama ene ano pese me kasam anas wo be mix no so no mutuo kakra banku kakra sister and the other day hajia enti ye bodi dia no pay yes ye bedi banku ne tilapia na nkruma nkwan papa bi kama enye nkruma bi asense a wo de ade agusukura enye toro da bi nkruma we no eye kama tuoza fi ne yedi a yedi ne yie wache jollof apapransa eno mpanifo aduane pa uze kuma se friend die huo tuoza vie o kan die huo na yehu ahamo stitize ye die huo emikoto die huo aba correct one ebi mutu de kosua nyina toso kosua boso obunti na wadi mutu adua ka hoda mutu sister kama wo Akosua wadi bida mutu ne nkatenkwan ye de adua ne yano adua ne ye gabins no gari and beans na emu gobedie na abi but eno mfa enwo emfra wano ne keke na wodi agumutu no so ebi mu wie kro mutimi de mackerel jai eduru omo ko unse ye nkrofobia Sunday omo ko mutuo joint omo Sunday omo ko mutuo joint nsa na omo ye no ontu we ko na mutuo no odi adua guso no asa de mackerel asa eguso ansa na che fish asa de atum just wo twene nu once and for all but I have just special local foods enti delivery ahodo ye ekoso na muma delivery guy no onye busy anope wo so de wo be kwa 8 a.m. to 8:30 p.m. debia now say Adwoa eya na a good feeling say surprise who adwuma wo ye adwuma woni abre na obi surprise o life o say it's a ma feeling kama feeling e deep as any pan wo dwunu ho bi because obi o dwunu wo yam kom de na say any pan wo dwunu ho e to be ka say eye asa Akosua wa che o de mame mpe na wa frɛ hajia ne ya order and when you favorite food when him say be open fried rice and na say be open jollof now wo han won say ye hajia delivery guy no e dey jollof be package and me am chicken wings ne guso na woni ade ba ko maniji wo hajia won say bi wo ha wo order aduane a ye di aduane beba na benkwan no ne yi na bobo aguhu na basa unhu bi wo hajia ho debi wo package wo ne ba unbe say solid benkwan bi a liki fa be binti me patro ko hacho atomic kwan ya so wo mo eben transition funeral home honum number no 0246 35 9921 0246 35 9921 and 0535 48 4392 0535 48 43
ansana Akosua bebemu no na ode yakọ 21st clinic no na ekua mo aboten Ablekuma Central na ono nso ede aba wo se wode good morning maye na wode special greetings sama honorable Daniel Nyame aka Obia chairman de Nyame o say we perfect replacement Emma honorable Enesia Okumi o say wono ne akwatia o lead e beboa eti we na na akua mo aboten wana sem ode aba na ne greetings nso ode aba wonso wodofo bi di ne birthday betimi e de afa Sompa 106.5 FM Accra Akosua maye siatica na ye ho ntoye e wo se ye kwahwe ya pomudi won se edru Adwoa da yenya home from Monday to Friday no adwuma nkoa de wokoye mesin adwuma ekoye ne wokoye plumbing work ekoye zamtwerofo so ye de na eno na oti anye na siatica no wo baba so show to asintini no a de man na no wono na afi na to ni akoko mpebo yarewe wanyo oye ni pabone ni pawo otopa yes achun na just ona mo na so wa sugar na wa chia se wa hu na 21st clinic die da bia meka se won ko hon san fa wo yade ne mafie won on na hyase ente na ma obi aso wo sasiatica ezo siatica no kwa omukokora o musa de ba na onim se Akosua bra 21st for this siatica ba ne obi gin se ye duro ni onim se ye yade o sisa ai enya sam ke so ma obukoto siatica udru ai pharmacy ase me pe siatica na siatica no so di na do misi wuti anyi ya de beto ba hey serious yes na Akosua so ka se mo ma me fo de yes na mo siatica mo fa boati Bono na mo school ni obodi she no na so na ma me ni retro pa say yare na ba ta ba fa ntumo mo siatica di de do wo wan so de akoto ne ba e di tutu kuma se fo e ba me no mo di jalo na so yare Matese radio so ye body bi siatica or beto ba se sia but 21st clinic na sasa yade no woto asentini atwewo de aba na murum weekends kwone nya o massage ye massage wan kasa ne ye hwehwe wapom de munyi yare ahodo emfamfrim na 21st ye do wonti yesi ma wona nche mre obu wono mu a wo bebie ba akopɛ wo mie bie ma gese ofa ka na wo fa ha na wo se no kra udura ye be jase ye be direct wa na wo kra wa bre 21st say one momo Accra mumra tantra he run about here emu asemwa no tema wubenya bi wo hoka soa kumase kwa dia tana kase ye wo Sompa no wonom na wo kumase wonom ahwan overseas wonom no ano wubehu 21st clinic e wo honom sunya na tachi ma na nkranza takwa de brekum go so jese ba bia 21st asheta wonom nyinada wo se brana wo siatica yade ne yentu ase na nya no nkore yade a wonom hwe efiri wutiri so kopem mo wra no yade bia ya tete wo ha wo edi wuti nanan wonse do no 21st ye ho ade pa 0540 311 0540 311 kwai na adokita fonyina wo so na wonhwe ema wo siatica yade no ontu ase enfi ho yo enti yedam wasetan heba mesha na eno so malaria duro eno no se wunya binom wa na aboa wonu mo to aduane nya wo de wo honam taaye wo ya eno nso ye time heba mesha duro no we obi a wotu nso a wote ya wo immune system na yemre wote yare basa eno nso ye time heba mesha nti duro a ye comfort ama emane mema nyina se wunya bia na aboa na abamba ho nsematimi agina ba bia to no bia wo benya bi wo betimi afra wo mo 0244 417669 0244 417669 time heba mesha malaria bia aye ziba aduane e desa hage wo si wontimi nie ana wo honam otutu asa wo nko ana wo nipadua na najo abaifo bedi ho agro no na wo matimi abawchidom eti Adwoa yen hwase mfiri wo so trending stories be na wo na wo ya eje wan fa ne de nto aso yo na enu asembisi ewo emrase bedwam na akwakoya asefem sem momu de enso no ese ye ka ho asem na speaker Owura Alban Bagbin enu ani bufu ye pa na anything majority leader Yewura Mahama Yarega ena wonya brese wo kana asem ewo mrase bedwam wo se Yewura NST ya okumi na me emfa ne kra ensie yie eya akweti mrase bedwani a wenye ne baabi kɔ wose a na papa ewu ye keka kɔ na wotwemie Adwoa de bebe na kyese na wotwemie no 2 weeks asemi bae no wo mo abroso
ya bɛbɔ mrasebedwafo na mane ya kɔ papa no abusuafie e wa kotia ho ama MPs no wo makɔkye abusua ne ade na sɛ wo mba ye no obi anka ho asɛm sɛ by election no sɛ why no replace no sɛ seat no kra no ye declare ne vacant sɛ seat no adampan na ya hwa ye ntotoe na ya po obi foforo a wo ba besina na mu no wo munya mmɔ so enti yewra mahama yarega ekobisa ho asɛm eno na domkuma no wo mu dwa line wo sɛ hwɛ papa we pa etoda ya politics ntia sɛ de enuma bia katakata nipa ni na ye shamanyo sɛm achi na ye tu na mo bia emwa wo sɛ papa no very insensitive sɛ obi afiri mu sei na ye dwendwendwen ho abusua kora da so di ya wo man Ghana nyina di ya wo na okɔbɔ asɛm bi eti sɛ so de emwa kora ntie no a domkuma no wo mu dwa line ema wo mu stage workout kakra bi kura na no na speaker eya no wo se momra se bedwafo na nkasa mo ne yesese ye de sobo de bom because se bi mumu ho wo se mo respect mo ho enti se bi se wo bi firi mu kura na yesese areho ye di areho ne mo ne nipa no na ye hwe kwan ye so ebesifa toto ya brabo ne ye dwene kwan a ye benya ne replacement enti MPs no we de mo amasemo a eno no omanfo edi hu nkomo pa wo social media so enya asem kuma kura omanfo kire se no kure MPs no sesi ano wo mani mo nyam no wo mo ye de atwitwi fom wo mo ankasa mu enti se bi obi wu kura no a ye nwini nipa no ho se nipa no se na busuafo se den wo mu ekom na post to ben person metiase ba metiase na se okay metiase asamo nka be ten no so matiase metiase bi ba I confuse you o de found trend de Akosua de bia ba bia na de ede to so ma kire wase enti eno ho asem no ene bae enti adwo de wo kan say emrahye bedwafo minority mu bufui abufo no mbufu ye na yi trobu epikura kosuye okosu ma me no ansa no pay emsa Akosua kra kan ho asem na de ye news wa ha okay wo mo asem ne say esesen ke ma abusuafo ebeka ebeyi wo mo so asotire first ansa na say by election mum na hia yen asi e pre sana speaker aka no wo mankasa mu no wo ma yo mu hu fi dada wo MP pa be ko na MP asam ne 9 what form all in the name of them politics it's ya na ya asefem kakra eno ho asem no na ayi video ye be trendy ye ya na yesi ye beti Igbo kingdom ewo Ghana ha yi Ayo wajiri o Anuso ejine ho mena Anuso ho asem ejine ho mena na ye nya ho anu yie na yesi abrante the friend no Chuku di Jude ihi netu edin kakra ka entese mese na foreign affairs minister ne koshia yo me na me ka kire o yewra asame okujeto ablakwa eni mpenifu ahodo bi a na e ka ne ho na wo si ye ti ye kurom ha na kurom ha hoho kra ya jikro nafa na Ghana so ne Nigeria de ya yonkofa no enye ne free tete entokwa bi ani yentem yete kama Nigeria for ba kurom ha be di dwa betena ha be ware wa ha ni ade Ghana fo so kɔ ho ene sinitwafo yi wo nyina kogu Nigeria ho enti ya yonkofa ne wo ho dada na so asai sai yentem ye ni ade ne sabi wutimi free kurom emetena Ghana ha emeye de wo pɛ emetre ye de ya fa ya bra bonye se wo ba beti Igbo kingdom wa ha for the way enti wo mu ko share na Chuku di so we de wanka ni ye kura wanye ni ye na we kura nye na asem o wo se 2013 wo koye interview bi wo baabi na wo no kura no wo se nko pass ase bi a wo de be sa ade no but free ho no sa adwen no wa bongalate no kura to baabi enti enye na asem asase no kura wa anya nkoje wo hu se eyensem hu no odi ye no enti wasesa na dwene enti wo kan ye pe na ye roku jeto ablakwase ene ko enkonko ye boni biem enti e ho asem e wa ha nti Igbo kingdom no mepamcho enya de bibisa e baso e wo Ghana ha enti video no na e trend ene no wo manfo e ka ho asem no e ho anu ye eno no wo se e old video na chese bro 10 years kura ache enti no omanfo emfa nya asem na emom no caution ye sound e de ama hoho no ye roku jeto ablakwase oba Ghana ha na ba be ye hwe so ye
edwadie na ababedia diniye nedimra so pepepe said de be ya yenkonya ohaw bia nti ho asem eno no yo Akosua yenkwe na sesia no na wotwe mu ana Ghana Education Service for the ba se PTA won san so de babie mon se sesia no PTA no emu ya chemienu about tani bi se minim se muhu bia obekọ PTA meeting no na kwa se ase de wo mo che soro ho ne beka no eno na efa yetimika se ye to ade pepe ye kitami emfa won de wo fo ro ba sori abegina so abeka ye se no an ye to ene no an so ne be ye adwuma won be convince wa ma e wo so obi ade na dwuna ye wo bi mu so won mo ama mefo ne bi won mo a won ani pepe se ade no a ye se ye nto no won ye sika ma ne ba no but oba sori ye gina mu achenkene atwan ewie kire so won fa sika ne mra ne no so akwa yasem entize se ya no Ghana ban se won sa de PTA re babie mensa 2019 omu yi free honom eye se won mo twem san se na teachers ni bi ene headmasters na headmistresses no mo de enya wo mu se tam wo ni PTA mpanyimfo no e de nya wo mu nti wo mu yi de fi ho kora se free senior high na ban no ahwe no toto no nyoma entize se ya no aban no se wo mo de chef fro e ba begu akwam na aboa ma PTA no atumi agina so na teachero ne discipline no a entimi nya adwuma wo school mu nkoda twetwe oto akora bi nam no ode esekan ni tuo no ode asa no ode akọ school mu ba bisa no wazo bi papa tuo kura na da chesa ne mpaase enam kokofaa ya mde ba wo sesa anoma no PTA no a ese ba the second time yibie mu no ne maye tosum yenu no enya de a won betena se aye nhwe ha ma sa anoma no akoso enti o ma factor sa anoma we no nyina no wom se wo sa discipline ne ye adwuma na PTA no won mo hwe etoto ne ma yi pa na etumi eboa na se ya no Yera Mustafa Hamid se former NPA panyipa woni ni pa nan bi o mo ka won so ene ye bo won mo ko aduoi ye se 280 million Ghana cedis sika yutwe die nko aye ya fa won mo nsase no no de de ya se trips international trips anu woko ebra no ote akonya se NPA boss no wo twam be 100 ni akire just aban sekanti ene no osene ha wo kire oseme wo Canada areba oseme wo US areba oseme wo UK enti just wo tu kwan basa fa so de bia amra Ghana ban enti ya twene de sere special prosecutor say won ti ase ya twena so sikasam ne won sensem bia wo mu no sa abefoforo papa no ani ni panan bia ka ho no wono so wodna kwa gina mara no se wo mra meyi ne ho no na afei ensem ne bono a Ghana mara no ene no wadinti trend stories kakra na watchi mu no eno so trend wo mema fam ha no ena omako ya dani achiri yo ene enche na papers na aba no so na ye dia tudwana ya ka yetiefo se no so epon smai dio no na mo so mabam ne mom mame fa bibi enhye wo nkran na won so fa bo bra ebra wo tie Ghana today eto da bia ye bra ya ye boy wo be sha abrabo ase no onyame timi position nipa bi wo life mu na oma ye blessing to you na omo aboa wo sankrofo a ebra na woni hye wo mu hu mobo no esese wo treasure wo mu esen wo mu a afi a wo wagina wo na so anase wakọ wanim no wo mu eben wo efi se wo mu a uni wo mu chance na sabre no obi anim wo obi anim Akosua obi anim Adwoa obi anim se da achi kra wo kra be koyi amana se nkoyi ma obi anim se but omunya wo mu gidie ema wo mu support kakra no wo no mo de tawachi wo mu hye wo ngobi wo kra wo de ni sika obi wo kra no na recommend wo ma obi sankrofo no wo mu ye treasure na emom no time no anyame ye wadom no a wonya baabi de wo nan asie no sankrofo no omo ba wo hu nyina no sycophants no omo kamfo wo no dodo no ano and come from a place of sebia nipa no omo pa wasema na se genuine no eye Akosua de ne ye me do adwede ne ye me bibi tin wo ba omo no wonya nte wo ne wonya hu se wo be kwa na sa wo nko na wo kra brabo ne ye nim ebesi anase ensi ye eni da so bia ni ho no sankrofo no na sesa wo treasure wo mo na wo bo wo mo ho ban ebra nyame be ye wadom amo akọ wanim e wo abrabom na me ka de susu se ye wo mema ni bebre wo ho a ebra wo sha abrabo ase wo ba na sabre na wo ni hio sabre ne ka wonam fom sabre no obi anim wo single room bia wo timba de kura na bi ni ho kete na wo de se ho girl need to be worried at that time no
saa oba no a ne nyina chi wotimi agi wudi ye do no se wonnim na nyame ya wadom na sika hyase ba wonsam wo hyase gina wo nanso abrabo ni koyie ma wo a na se wototo no na amfa ne nyehwe o ka mi hu kra no makai ni hia maka me metete no ana me ebre no a wokofa adesuo bia ba beto ho so a ebetimi ahaw kase pa enti ye besre se ebra wo mre ebra wo ni hwe ebra na abrabo mu aye din no wo kai wo so wu mu no eya kai wo momento wo mo ntwene wo mo na janiwuli no wo mo do wo mo na janiwuli no wo mo pawasem ebi se wono no na bibia ni wo be attractive. The person just believed in you. Bibia ni wana eya akono won ho ebe ma nipa na ka se because say de na wusitie kura no level na wo no ye wo ma bi wo kura nko mo mpew omo fa anya hwe eti na sika ne ba wo nsem no ka hu ni se man wo mo ba no enye wa ho ofa bi ananse wo ga eye sika ni nti no mo ba sa level na wodru no nsu nti no mo ba eti de na wakokwa akwa mu de na wuti bonkoso mu de na niema enkoye wo so wu mu no eboa na the same thing e koma ma no oba bi wo wuhia wukunu no na hyase ebi kura sabre na wonya educated afa na watimi akọ school afa na watimi be degree afa na wa be professor time a wuhia wukunu na wonkọ wanimu time a wuhia na wonkọ wanim afa na nyame ya waduma afa a wonya baabi agina no enya afa na wo be ka se enka nyame yonko professor anka pepe anase ka minya ayi esikafo no a ka mepe kan hunu se saa esikafo no wakohia wo munne no wo mu ene wo no wo level no saa bra no a na wo hye skirt ya na achia no saa bra no a wo ye eyebrow na ba ko ato afa na ba ko ato afa ha no saa bra no a na wo brazier wo di pin ebomu no saa husband no a wo tena ho no e ma bedu saa level no wo ye treasure e ma wo men kasa me levels have changed. Etien change. One ba level ni they are all coming because of what they will have. But one no mo pe genuinely no, and also mo pe wasa na ye those people no na obi anyi wuni enso mo jibudi. It goes both sides. It takes two to tango. It goes to a man side no, and a man dey say well maybe o ha ni kunu sa bra no na one level up. And I will fast abema no. But and one level up. But don't forget that he stayed. Don't forget that she stayed. A man will say, "Oba no wotena ho twen kopim say ye." Be man wotena ho twen kopim say ye. Don't throw those treasure away. If so omo oba be shi omo level no, enka wo be ko wachi pa. Ka be say baby na wo no, na nka ye de wo ma wo kran ko beto watwene. Enka wo mfa wo nya hwe. So let's appreciate the people. Wo mu hu ye ebra na eniema nhyada nkoyi. Eme ye nto wo mo nkyere. And also does not mean say sa won so wo ho na nyame fa wo so bua wo bia na da bia siwa no won so da bia siwa no ena nkanyame a oba bi wo ha wo da bia wo kai wo kunu sa de no ena nka ma uska ena nka ma uska esa no ma nipa na afono no enti won so nyame na fa wo so bua ba ma no a enye da bia na wo ka kai da bia na wo ka kai da bia enye ne sa ena wo ba ma no so ena mo so no ba nya ba bi gina ya enye da bia sa wo pese wo ka etimi intimidate na di depress no wo ena me hia wo na wo pie to kra ya ba ko na me hia wo na wo brazier wo de pane na wom ena wo me hia wo na wo shoe fa ba ko achia ena me hia na obosa shorts na tuo nyina tete me na me tobosa shorts ma wo me na me to shirt ma wo wo so so no nkira se nyame fa wo so bu anipa ne nti no na de aye twea pea na da bia wo ka na wo ma nipa ne kra na ho meti nipa ne timi kra nu ne ho sa wo boa no e bi se wo ma ne ho nto no ana wo nso se nyame fa wo so boa obi aka hu ne se na nka nyame betinye yusu obi a o eye wo na nyame count wo worthy se wo nyame fa wo so ye bibi ma obi a eye nyame no epese wo hyira wo nti ene wo ma opportunity se ye blessing ma nipa no eti wo nso menhwa ni mu se da bia nipa no mede da fam Akosua menhwa wa Adwoa menhwa wa Mr. Boateng menhwa wa Ransford chasa odie emwo ba ko wudi bu ni penti da bia nipa no mede da fam da bia wona fam ne tietia no so da bia eno so ye bone ye demonic efi se nka wanya enka nyame be fo obi so aye wona nyame ma wo privilege se wo fa so aye nhira mane se nipa no eti don't use it against the person na da bia no ensi nipa no kon ho
na mami daddy mami daddy mami daddy debi ayenyo mami debi ayenyo daddy debi ayenyo mami debi ayenyo daddy wonye wunyame aba nyame na fa wo so bo ano ka wanya enka nyame be raise another person no aba be yenti ye nyina ye nhwe ha ne ha wo aye bo awo mane nso wani ebra ne ma koyie na wo so nyame fa wo so no wo so menyu so na da bia and remind nipa no na no so nti nipa no meye wakoa obu wakoa pese wo tafre ne nanse emwa kakra wo bo awunti be tafre ne nanse be na koa be wuru ne kukuom be yesei ai na nyame a jai demonic nyame ne hu mmobo en wo fa wo so ebise nko wanya se die Mordekai ka kire Esther say menye wadwen se waye ohema na wo hye ho no se ye bekuji ufu abi nkan wo se wanya God will raise another person but wo de wo mfa ho ni asema Mordekai ka kire Esther ne se wanya nyame be raise obi amana ye enti yenu mu a etore bi nyame fa ye so bi ye nhirama nkrofo no eye privilege ma ye nyame adwuma ne ye no nipa no wonne wo ka onye indebted to you say de bia na ba busimi ni won frɛ me chese nipa no ko na ma na bia me hyehyɛ no wan frɛ ba ko ye issue ma mi pese de bia frɛ no papa pese de bia frɛ no ana wo yi bi boni aye de bi esa no ma papa na wo ye ma nipa no na afono no nyame ne hu mo it we should always take those things na yenye ne yie ne kwanso na boa yei am yetimi edi yenti Akosua kakra me woka no nyame shira wo ya adwen pa especially sa parts na obi ye bibi ma wa sometimes na ebia nipa no no onim se o hye wa ma wa ye na sa wonam kra na hu nipa ne kra na ye ma wo ho na se wo nka bibi kra nkire nipa na ho frɛ no ana nkota de ma no a na yete se de wonye okay bi sa no nti e ho ne de no krepa Akosua yenko newspapers na abana na Akosua won feeling yes se sida se ye nipa ana ye nipa nti no ye wo bi nipa binom wo hosa wo bu ho no mu a oye ade ma wo a opese da bia wo de kai wanum wo bese wo de kai wo ma chese wo dru bedwom kura no ho na no wo koka no ma obi ya se wo kura na ma watade ma wo hye ona ma wo mpaboa enye ono a keduruma bi na nka wo sra ansa na wadi ye wo nipa bi wo ho no mo sa na wo mu refi wo mu se nyame de wo ba be si ho mo se ne be ya wo be ye pila ma nipa na na mo so aforosoro sa yes enti eduruma bi a ya na yesusu nka obi wo yo papa wonu ho enya sem keto papa bi wo ha obi ti bi ye wo wo se rade we pa enya mo tsira pa papa we nka menye se jina na panyifo ke so obi yo papa so ha no se nipa ni obi odi be kan wonu mu ba se nipa ni nipa papa no kra no nani agye se Kodie akonanim e adwo akonani kra agye ama wo etinya afa na be frefre ni bebre wo do debi ye adwuma but obi wo ha on friend 1 minute bia eti de bia wo so de asa you are walking on eggshell as a wusro se bibi be sinti na wo ton he nipa so masi anyamia se na ne mo bro obe kasa aba wonim se basa Akosua waji unhira wi oh yes waji unhira wi unhira wunya ya no de nyame de bema wan wo de ma ana akoka ye no de akoka ye no wo de sa aho ano u diri ni pen o na ma na tarama nyame so wuri word wa no but ka wo kan wa no tumu a ekonu nyame no ankasa na wo hu secret nyama papa we nkonu betua wo ka anka be chen de nipa no kra wo ye ma no ba enum se wo de ato wonu nti wanya wuri word abi wuri word no an nkofo be ka say anyway adio say the person must cry na boa no man do baby na ka na no be ka kire me wo say na di ka pre wo sa braba so chaza wata dia so mpa boa kwa na acheache ya wo se bu obeka amu obi ehu so na boa wo mate Akosua mu fa papers no ma ye nko yo ya papers no e ba yan chala le papa no pe na the chronicle da obokrata no e na me de e hyase kese emu sem de bebrebe na the chronicle no ana wo ba mane na me hwa hai
Katakana kwa page 3 yes page 3 na watch say enkoda bi wo mu ye mabunu ba ko de Mustafa Abu ana ba ko de wo ye auto mechanic ana ba ko de Sadat Muhammad Isa wono so de electrician na wo mu mienu na aka won mu tira pam ho akwa krono na krono no won manya ba bia mo se chese COP oba bia wo kene ba bi dwene ne ho na won mo kwato share ne so police woman lance corporal confidence tete ono tema community 2 won mo ni djuma ai wo mo chese no police officer oh yes wo mo se no wapon asori ya no wo ko chese lance corporal confidence tete no tema community 2 no ye adwuma na wapon asori ya chese wo ko nungwa barrier chese ano omo frɛ no yes won na eja wo ko na wonam wonum high sense wonum na no showroom wonum na walk on a Shaman Spinches bus stop wonum anu mokwato share no so de sekan etwitwa no na ne kon nensa just one oda ayiri so wo twa ne kon na mantie no so na da so ne yanim just emaburu kura wo ya wo munyini nu ba bia wo munyini nu ba bia so wo ne kro no bo ena chese wo mukodi se nyambra se mo no chese na ye numere no nson ya maame no apon asori ya wo ko fie empo akoye ni nyam ya djuma nko wo ko ena mukoto se ne so na wenso so owura bia wono wanya mfinsha na duanan enson eka ko na duanan wotwe sebre ya se wakoto akoda wanya mfinsha na enson mo na owura no ne nwoma ni mu ko nkan ya chese ba no nwoma sua de a oni sa so wabo bie pa ewom ena woni akoda no akoda atu akora mo na ya ama se ebre ne ba bia akora ne da no anu akoye den na ewemo kire sa asem ne kopie mu odofsu won makache won kraman tamu ayi na ebra asem ne kopie mu no eno mo kire chief inspector Edna eninga wono adi asem ne tu dwa kire se sene owura no kura fa so no dada akoda no na akwakoya ahomechesem na wode na wotwe miensa aya baje kwotwa de breme brene na me nkire nuoma wuko school mu de wusua ye brane babrebo mu nkire mu na wo se February bo so da na toso mienu wa fi mu em apanyipa na hyase ye se wodi se adwuma no dada akoda no nkakra em akoda no enei woni akoda wonya mfisha no enso 7 year akwakoda ama akwakoya ahomechesem wono so de edaha na ana de am sada chronicle no wom de defilement nkwa na bai taxi driver bi nso so a wono so ya daily ne 12 years so woni akoda wonya mfinsha ne 14 year akwakoda taxi driver na nya wonhwe so nya wadwuma ka yi kura wo na nya ne dia hie ni ba bi a won nyene ne ho tie ne nwene ye ho hie ni ba won nyene ne amanga bibia be wu agi se kokrawo amanga taxi driver akola 14 years uri ne koda edi akono kura na wona wana bi mu kura wo dwene ho a won tiati ana na nkura no so aba no so due bo Akosua entade a wo mo be hye no wo se akono be na wone ho ana nkura no so peke form se pa easy young girl be wo mo pa e ka ba ye be 14 years ni a wo adwa se wo ye hie ni be ma dwene ho wo ye hie ni be ma na pese da atwa akura di wa ba ye be sua adwuma wonnim na na obi konyem wajuma no wunsuo wie wo wunyans ekom de be dew na ga no so se kom de no na akoda no so se kom de no eti se wo ye hie ni a se wo ho so enye se wo baba wo hem edi adi na be se taxi driver se edi ukotum se ama ne say wo se 12 years no okodem se wo kwase wo maame ne pe ana akora na maame anti ase anti na se e wo so de ko akoda no so eji se me ma o maame anti ase a anti e wo se wo akora no manye ni ye kura ewa ma ka preso se ye abata ya rahu sam ne ya kan sa se 12 years um na no bra ba se wuti anye hia 39 to the 12 no wadi 40 41 no 41 years yana dabi some so say 20 minutes 51 no 51 na say o ka kwa nkokora bom na ono a ode asua nyansa nti wo betena fie a na otu
ne nana no mo fo se abrabo nkobo adwaman na adwo fa bi na nche be matifo yemfa the publisher entwa so emfa emamom na when wo ba mane speaker asem na make enra parliament no wo mafa enso de abaye dika bom timi nkom bebre na enra ye wo hwa ne yete se enipa mienu bia file enkrata wo high court enkran ha se nyame yadom a NPP amanyoko no wo delegate conference kesi a nyame yadom o china ebe koso no wo empene emma amanyoko no emfa dwumadie no enhyehe so ntinka court no wo ensi wo kwan na edi abeto odwa eye Shamsuddin Idrisu ena afe wono ewo wale mpotem ho ena owura bi efre no Boatin Kwadwo wo mienu ne file sa enkrata no na yedi hu nkomokra afe no ana nwumre no ana yete se Shamsuddin no abase wono won hye no lawyer fo so wo file injunction bia o enti woni mo hwe wono kro wo fie ena obi bo na mane se udin na nenam social media ne so oso no file onu ye ni wa odi janse yere oso ti se ye didi na oso onu obi friend sa na what dey akoso won go udin na nenam papers mo nenam internet so se yese wa ma wa lawyer for file injunction se wo china NPP for Congress no wo ma ne enkoso na wo se me eti ko to wa ba be ni ho ano me nya ba so wa ba be ni ho ano so wo no won hye wo bia so wonye bibi sanse si akakwadwo bu aten ne nko a ena yegina mu enti ehwo asem eno no Ablekuma North de ekoso beye na wotwe enene na wotwe mienu pepepe ana meboa se yekoto aba eyi mrase bedwani ewo honom na basa UAC ye ewo ho de yaka ho asem bebre na Yura Felix kwachi fosu beka say womo manhwehwemu bia nkoso se ye be sha da aka se ye te committee ana se ye sha process for se womo nye special probe into the course on bibia sa and then 1 week and then 1 week okay but and Ghana Police Service for den krata ba wom so ma launch full scale investigations e wo the course no emunti no wom ho bo mu nyina no ye be hye na ye de wom afa emra kwan so e ho asem e wo the publisher emu kane MPA boss eye Owura Mustafa Hamida na ye ka ne ho asem pa to abeyi ne ho no wo se santansa no a ye pese ye de yantam ne kumu no duku ni ye pese ye kyekere ne ye de bono no wo nye ready se wo beje enti saa entansa no wo se woni ho hwe NPA former boss denied 24 million chop Ghana cedis eno na the publisher so afabia wo de aba na daily statement so na wo de ne de abai NDC amnyoko no e wo kusa wo mu kire se Omampeni John Dramani Mahama ni NDC womo adibokofo hwamo pa sanse bosumi nsia konson mu sa womo ba aban mu yi boko asem de bia ye ka ho bepem nne yenya empe ho pomasi bre enti womo friends emtwofo enhie mu se aban ya nhye no wanye bibi afa ho a womo executives so wo NDC amanyoko no wokusa go ho nyina no womo de womo adwuma beto ho omude omadwuma beto ho asem ewo daily statement de bokrata no nyame yadoma wo chena we kra de krata we no say all set for MPP conference na che say injunction no say beba say mo nyame yadoma wo chena daily graphic kra we say conference Akosua yamati from okay and me for daily guide the bokrata no enso ento aso na epoyama nchemware wo sema no esi ho no no na sana ne nansa esi ho na wobomu amane yi enipa enan galamsefo one more frimu yaya mamu aduonu 20 nso enwemu kire se one maka amenanim nanka omokwa kodigala na amana no kasaye ti amana no kasasa no nipa 9 de enwemu kire se wo mo frim 20 nso aka amenanim a wo mgusu adehwe one mo kire kwan on befa so a obeyi sa nipa 20 no na oman hene ye owo eye axim wono so ana ebo amane wo se abo hye no ye adoso empochem ho no dodo nyasem keto ma eno behunu ni akoyi akoda bi ato ha adebe chi abehu na ena no kra de ne twa ne nhwiri mu kra ye se akoda achese wonya abosome no enso ena o maame akoyi no ato bola so chese wuntumi hunu de ana ha ba tan binom ena wo ba amane ye se ne ekoso wazim ne mfafra mu no ha twene
Etunia won so se wo a menkonko yaade no kura na wakwa wo anya sanso de ne na bo ho ban sane be ye betumi abo asansa abo hye no a ekosoro e wazim no eni e yakwa koye nyan na Iraq enso so ana wo mo de aba wo hayi wo mo se etuo akasa krabo akasa ama nipa 60 ana one mochi nananom ewo ensieto eno so emu amanebo ewo hanom se ya wo bo emu amane donkuma ya wo mbu afuo se wo mu ntibi da se majority leader ye wo mahama ayarega enso akwa wakase chese by election ewo se bikoso ewo akwatia no wonom emfo nyine adaha ya wo bo amane se ha adwene pa se ye adwene wo man ho na yesuo na se majority leader ye won fa won de abato nko ane de ono no benya de afim wo no ene hia no yewa Mustafa Hamid ene ni panko na wo mo kan wo no so ya ba won mo ko adu se sika bi afa won mo ensase enti lines e de adwuma ne 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 tie hwe de wadi kan aba homa no so na ye ne no enkasa hello. Yeah, hello Akosua, good morning. Good morning, me ba che fra wo say Akosua OBS ni me do half from kasem yo half sompa me ba che yentie o Akosua me na wase na mo abaso na me mum nyina ma abaso abadwafo abaso adwuma pa mo ye de bo Ghana enkanka me den chia sonko e de ma eye MP delegate aye konkan nyina na ma chia yura titles global aye incoming national organizer de ma MP Famanyuku Akosua no peka kram pesa me ka ho asem eye se yura special prosecutor o hwe ne nkrata mu din a eye na inconsistency and the doors obodo dent na me kasa o hwe eye former MP boss no some de betu bia say 240 million bi ehon sika some bia banti o meyi o mo ho an de court wa charge o mo one papa no de krata aba bonten se wo no onya ban krata bi efi eye court bi e kire se ya saman no e wo court enti bisa se ye OSP no ehin fa no de krata no ko e to so bi no en press conference odi ka be ye se papa no wa di sika bi misappropriation ya de ne o se we nso ye extortion which dear na papa no aye e san se ne nsem o ka no ntiti so ye besre no ye di obu ma no Ghana adwuma na ye hye nsa o he no ntumi nya on fa nto no pen ba bi ntina Akosua me da se onya me nya adwuma yo me nso me da se wadwenkyere a wode aba enti yemfa ne waba na yemfa no ento so ye 0260196064 and 0260196065 hello me ba twa fa say nyame adimo yo na me bomba baso aduma pa mobo ya das amincha osahine alazana fanyo market na fesu kwa abri wina ana me fancha kese ma yura jombodo open me mini aba OSP on ense Ghana nkasa ne de fika ye fika won e be ye better say OSP office no kwa ye be close me down ye de why law firm asset social media hype nkwana wo de djuma no obi de Ghana sika onhwe na wo fa ne famla kwase ne ni sika no since I say wo ye no me nyina media hype me wan so ye tibi ni sika bia entamo Roma nyame ka ho ne adwuma pa wo mate medase memfa de otoso hello Akosua wo fe bia Beme na ne froze na free me ton kapa Kantamanto Sompa Kantamanto yenkoi me se Kantamanto Sompa yenko Sompa de 24 hours now we kita domo ndi ba pia boko bia o de domo ne ko me dance yo mami mpacho ebiri ni go tewo o tempo something ya buru tiatia wa yazi ya go pon be show so o go woman organizer mami ya mi nchi papa David Kankan Bodu ba national chairman ye gura bra tempo tempo ono na ego special contributors no but we not papa Every day, you know, I talk to you about the internet, you know. And where this guy, when you have to make one thing, come. What is the country going to go up and do? What do you mean, Kawashi? And if you are to the party, and pay, like one own spending, but my going to buy a bit like to be a king. And I have no worker,
Carcass, yes, and the darkest here, I had the mouth. You know, you won't get. Your mouth carcass can. You're trying to be Pioca, and Mate, Bemena, Medas, Yaminson Kan Hopa, Yam Fadi, Wotosu, Ebium, na Yanon Chichi and Como. Hello. 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 Maybe I try Frozen. Hello. Hello. Maybe I try Frozen. Maxwell, German South Drobo. Drobo, yo. Patani. Yankway. William Akosua, my chair, what you for? But remember, what treatment, Syria, no, Syria, Syria, no, a Syrian name, trademark in tea. Jesus, Upebia. But all the Yanko. Now I had no cut trigger, be any console trigger and no pay. Oh, what is it? I'm afraid you're in jacket, you're come you can I go do that more? Oh, yeah, MP, Papa, with German South for my own bonnet, dear. But I'm wedding. Yeah, bumpire saying I mean, can Akosua, I'm afraid you're OSP and some media. Mimi free cars, I say, mean, yet, more social media, I mean, more platforms, be so my kind of so that. Papa in the office, no. Nakasa, or yeah, my say, office me, yeah, excuse me. Useless office be because never nti ama for kasa nti yewura don't remind me how ma betimi ya close no ma me fam na gama sa for tawu yewura mfi ya otwa mu no oye project bi a ye frɛ no safety net a ye bia kuba eboa communities no mbati a omo ye mu adwuma no Akosua sese ye nti omoka enti omo nyina asana ndani omo ani a omo kɔ guarantee site also na na ye fie nyai enti aba to asere yewura don't remind me how ma am fie da o ha no yewura ya ma me siata watara say omo ani ye nti omoka aya World Bank program ye di saade an eboa ye kube na eboa communities no omo enya omo adwuma nti ya asere ye ne mo so kwa no ntum no omo nti omoka mate menso me dance pa ye mfa de wotosu ebiem. Hello. Good morning, me patch froze and free. Was on by the money of Uncle. Of Uncle Sompa, young quay. Michelle, none of the phone. The Bangladesh Academy, so I'm here honorable by a tampon. It is. And honorable can come, David can come with internet now. And will be our chairman. I said, David Yami. I got so about. Though Yamikan said, can I give one more cacao? Because you know when the first time and go for war, can I say my name? In the cacao, some opera, no moon guy. Yeah, then you should have a woman. When you come with the air top, what the other say, one person, everybody also. When you're far with me. Oh, Namu, we are more than Makosha or Namu, and the thing I won't go to a moye. I mean, my cousin about we won't. Then go for our phone. Woman say, Omuti, President Mamaki. Don't say to Obama Tati. And I'm going from Casa Mom Korean or Casa Apapo. Because baby, I'm more cannot call. Mate, yo, Mate. Miss Medasi, 0260196064 and 0260196065. Now, greetings, Kakra, Memfa, Diawaba. Hello. Hello. Maybe you have frozen and free. Adenta Nyamia Dumia, who you now swear. Yo, Bema and I am way. Ghana, I grow in you. If you are not so capacity. Yes, we are not a true opera. We are discussed. We are in two. We did it so you could say, and now we didn't come in the way. And let us do. The company, I'm sending for a margin economy. And it's not only a no, a president can go to near 2020 election. Or Munka Kutu the same account. About the people that brand swap. It won't work a little. Who we have a time? Delivery, a Taraba, 1,000 Ghana, what's the near? I'm on phone, so I'm not too fancy.
but if you the super 2,000 Ghana this year. Triple. Now when you say petrol go 2 minutes at the account, transportation no cost will be for board there be cost. The air bank can. When you say cost no cost. The movement will be a nurse and now when you be there or could you men no man cost one also be here when you too. A growing edition. Now they may bomb fire. They say that they will boss on your assassin. Or Berman can they Japan about the year 2028 to Ghana. Let discipline. Let the Juma and you create. Let me up about my mamma and Lantana, or Mugalan and what they're my. No, why you rent to the Japan. Matibemena medase na obrimpon na kwakwampo message was say woman power na esa no pedi ma power ai eba obese pabne so was say what the happy birthday Emma ne big brother Pastor Nicholas akotoda akon or say what wishing a long life any blessings and a good health eti ofini ho ena na yere owurare akotoda akon oso onyame enhira no ena teacher Kodie Otepanyina susu onu so de abase aban use governance tactics bi na messages yi de chance say wo atro thesis wo de call masters na wakwa wie Jeremiah Simpson say what the glorious birthday Emma Lillian Ata Nomo Abeka Central Youth Secretary Edema Church of Pentecost was nyame nhira enya okese ena osande glorious birthday Emma Irene Anim Church of Pentecost Abeka Central was why staff multimedia group eti watchia no enwachi ena Rahim Rankin was here the nyame ase na odinchi abreye also message no so obs afunkasem ena wasi watchia honorable titles Glover etwe de Akosua ene obapa yewie yekọ eti wasimo twato Akosua masimo twato ne se na wotwe na wiye ne yakuro no enti woni ya hwe ho so yie na ho amasem sanse esign nam enti eya no abompa ye ne bia meto aboboa no ama esign no amefoforo Adwoa de wodi je ko ewo mitirimu na Akosua am wondering ora be se so asore da mpa na yi quotation na yi quotation aso wo ga beta masuso 1 minute yesi aso makape yesi wo mu kwa papa bia ofa Yesu na wanyini no obe 55 years to ko Sunday school no we friend ntoma we friend ntoma se kontinere na omugusa na aboa ben na emini Jonah no na nkola no we cafe de na papa no asore mira Yesu chirechirefo me pese me ka aboa na omini Jonah no se wo ni dia na we danchem Are you clapping? Are you giving God the glory? Devia sorry and never tie mu bobna ene mpentem kwase wo mu oni wo mu digwa no wo mu di waja ho ene wasere wo ho akuku oduro unnim se asma ye ka no enye honhom asem na emom yen a wenum ne wo sen ho asem ne ye ka He was saying for Pepsodent charcoal etwi wo sen na yi nkanka wani na free wenum ne wo sen obintie mo amen pa ma Pepsodent charcoal ema osirie enye fe eyi osia sen kawankawa na ma osin ye fita FDA agi edwade nkratwe atum. This is our own.
Since the day Baba Ara is back again. Since the day Shamo has been Biache ama we bia kwa ba bio Sompa 106.5 FM so ebraso ye da gude munsem na eto aso efisare kopem sel no nwotwe ebobo ensem pi na no pe yabo abo na de munsem e de babedan yetifo e wo dwumadie no enso so efisem e wo mu sanso na amane nsem so no e wo ma no pe yabo abo na nyina no ye de munsem ebre inatifo na enu a emanu iros no eno nso egusu a ekoso quarter finals no game baako etim etutu dwa ye de mu nkomo enso eba no wachi na owuram Africa Women Cup of Nations eno nso ekoso Morocco na enne match ne bi eba so ye de mu nkomo eba ene nsem afoforo pi na no pe yabo abo na ye de mu nkomo eba abedan inatifo ewo dwumadie na mum emepa acho anope so wetwetwe se na osemetima fitivita mepa acho me kanfo president enso so na ede amonti no bowuram ewo dwama so amesel na wakwakwagi we no eyi wonu mu nka bia nso eden ede afiri honom na osi ase 77 nka wanka wana hyehye honom eyi ni nyina enso ede fro na ati wonum na osumi bia nso etin aye kama kanti me se obokọ ona so kwa abonten a wo de ahwe bia look for a president na bia nso entim enye kama secure sanitary pad anope omo so aka ho ene da wude mu nsem no enso eba oba bosumi akontri se de bia ameka na ba ka bese se bosom ne so na oba na wutu kwana se obetima ahye white a me pacho e secure ene betima mo ahye white esanso no obetim de ho aso ato no so ntimi se oba bas bosom ne so na so secure sanitary pad na da abo ho ba na bia nso etim aye kama bitima for about center Dr. Time da so oso yare ne fabra na on fabre ento so na wontu ase emfa emma mesra udan stroke and waist pain, knee pain, diabetes, prostate issues ninya bowura o miduma for about center na Dr. Time da so on fabre ento so emfa ma na bia nso entim enye kama yare ahodo pi de etim body de ento amodi ninya emfa to ni chemu omiduma for ba center no mudi emfa emma pokuya se mayira eno ayenkan eho na yebutu sanson wuro asante mantam so obu akwa agogo ena aban school no ena edi hwe no 0244 774282 0244 774282 eno wachina 0500 727 215 na miduma for ba center panin for enso etima do san bia enso etim aye kama we no bo afa no poma so asena e da gude mu nsam no enso e ban tantam so yen start na yen fa fisam no ento aso mfa man no ti form ti Sompa 106.5 FM nyakopon adom a nyame adom ochina ebo no nine kana se no miensa ken o Morocco the Black Queens of Ghana and on my friends Algeria and so and the ACN and so a man Africa Cup of Nations and also Akosua Akosua na no ana customer for the Ghana Football Association ayo reference Henry Asante Chu Mr. Hart na ono so de did nkomo bre na o chema say na ni age e man no winning bonus ni nyina no ministry no NF no and so etim aye front ye komu nyame adom ochina game no de e man bibia no hono say o metuma say win kwa no betuma na winning bonus so ne de say empani phone so ahwe akla ni nyina enso e de front Henry Asante Chum ne nkoma wo didai eni. Normally, before tournaments, we submit budgets to the ministry. This budget includes bonus structure. And then the ministry, for that matter, government decides on what to pay. As we speak, I am not privy to how much was approved. The outstanding per diem allowance before they went into the game against Tanzania, which is positive. Luckily they won, so they are going one more week, and then I pray that will also be cleared. It's good to go into games with a clear mind and clear conscience, knowing that there is no external factors fighting your psyche. So let me commend the ministry and for that matter government for clearing those allowances, and then hopefully once they progress their bonuses will also be paid. But we are always in touch with them. The Executive Council took a bold decision to send Deputy General Secretary, who is also in charge of national teams, Alex Asante. He is the one managing the team in Morocco. So that should tell you that we are very serious about how well the team does in this tournament. It's a tournament we've grabbed by the scruff of the neck because we want to ensure that there are no issues. We want to make sure the girls go into the games with a serene environment, clear conditions, and all of that. Even though there were initial hitches, I think now things are back in place, and we can only pray that they win the subsequent games beginning from Saturday and go all the way to the final.
About 28 summer, Uru Fence Henry Asante Chum, Kasama for Adema Ghana Football Association, and so Aditujan Pelamusem, a minor tip for our Jumadan. So now I'm announced why Ochema, a man, they say, baby, I do it, Ghana, Jelly Bia, yet, Yana Del Crano, first 4 year. I say my bawano, 18 room, I say, baby, I do not Ghana, 18 call, and I say, Cottonament, a mamba, and 18 and a quanimo, I chop up, and they say, baby, I do it. And man, only here, Anya de Crano, Ghana, Yana de Crano, first 4 year, I say my bawano, 18 Ghana, a room. When you go into a tournament with a lot of new players, this is expected. The first game against South Africa didn't go according to plan. I think we played well, hit the crossbar on 3 occasions, created a number of chances, but the players were a bit jittery. So the end game was that we lost by 2-0 against an experienced South African team who are reigning champions of the tournament. Anything short of a win in the last game would mean they pack their bag and baggage and return home, and that is what they wanted to avoid, for which reason they went all out against Tanzania. Our aim at the group stage was to make it out of the group stage and then progress to the next round, which has been done. The next game is against Algeria. I watched Algeria against Nigeria. They were a very good team. We've got a fair idea of how the North Africans play because we've played Morocco a few times in the last 3 years. They want to hit the ball and run with it, and their intensity level is also very, very high, and I am sure the technical team is aware. We are trying as much as possible to get the players motivated to go into that game. We belong to best, so we have to try as much as possible and make it to the last 4. In fact, in the history of the tournament, we've made it to the final 3 times. We haven't won before. The last time we made it to the semi-final was in 2016. That's quite a long time, so we want to try as much as possible and make it to the last 4, but it will not be easy. We have to go past Algeria on Saturday, and then when we get to the last 4, hopefully against Mali or host Morocco, we will know what to do. Harry Asante Chum, Kasama for the Ghana Football Association, and so I do Jana Pedamusem MIT form. Ewo Jumaden so away for yantin tom na edidi nkomo kakra enso e club no omoso aswe na onumse Kwame Opare Ado kasama for the Mahaso folk na onso edidi nkomo bebrebe na Opare na ebusan say ohwe na ma ekoso ha team no ma Opare mu place dodo na no yenyante muka say de masa na omo kọ yenyante say hwan na ekọ hwan na eba na Opare nso edidi nkomo chema Coach Masoud didi drama na be na omo ko Prime Sports Complex and a place in na omo introduce no e de ne kire omo nti se bibia be ba everybody free Coach Masoud didi drama na wono the first day I did the call man I go introduce to the rest of the backroom staff the player he made it very clear that no be here, meaning that he wants all the players to stay. He wants to train them for a period. If he had not said the previous technical team said that go or stay, but after he trains them, then he'll be able to say that maybe I did no one and now it is true that should go. So he had the players, he trained them for a period and on the couple of matches. So he trained for 2-3 days. So he trained at Wednesday. So he had fair idea. And don't forget that a coach of his caliber who trains players 1 week, 2 weeks, he's able to see that you are good for what I want to achieve here, or you have to go for further development, or I need somebody to come in. So he had, yes, a fair idea of the players that he wants. Me wa 22 some of reference Kwame Opare and so adu tuja na pɛde mu nsɛm amayɛtie form ɛwɔ Jumaden so nya nyankopɔn adoma Adwoa Stars enso so no kwesɛda edi anum ya ana ɔmo team no enso resume camp na pre-season no ɔmo so etima start enso ɔhɔ no na pɛde mu nsɛm ɛma Genetic for na Bechem United enso nya compete former Ashanti Gold goalkeeper Dennis Votari enso say officially onso akwa pimo Bechem United anya akwa adwa next season no Bechem United team no enso na be start na se be di agro so na pɛde mu nsɛm ɛma Genetic for Odehyieba no na ma san ko has na me ko di nkomo kakra na ne etense House of Folk 4 months ni before say season bend no as for the team no playing body technical team no bosome mako enan enyankoe enti has age players nkwa so mko fie enkokọ jojo mo kakra be na otwa asama say resume camp no players no ko no omonya 1-3 kra amfa nko enu achi no House of Folk omo san coach omo jale kwa na ya amankwa mutual agreement adwuma omo ni coach no omo terminate contract no House of Folk plan for the to coach nanim said ne bosumi mi no akatua omo tua da ma no eno so ba ko na ako ba ko aka enkoi
winning bonuses esemu 3 months ɛno so owura no ne nsa enkan nti ebese ewura togbu afede ebese mo monye na players no ene the coach okọ no momfa na nsika umbiado deserve bia no momfa mana bia so entime ne kama yewura mum obibia no Gold Stars omo so eguso a pre-season no omo ye no enkan hanom na owura fence na na amankwa say one has to folk aton kwanta bon so your former assistant coach edma bia no Gold Stars say report amemetete ma owura no one Gold Stars for etima wi mfisha miensa na papa no enso asane diama bibia no Gold Stars enche bi official unveiling no enso ebetimi ababonta no pere musem amayati for ewo jumade no so ntino sana site owura fence Daniel Lai Nyankopon adoma December Africa Cup of Nations enso etima abaso no so bekoso Morocco na owura no CAF mpanimfo aselect no se omra na ne mode mo no enso etimo so ntino refisa za select mo owura fence Daniel Lai ene owura fence Roland ni ade omonso ena ise mpanimfo aselect o ma ya adoma Africa Cup of Nations ena so betima abaso o Morocco no omonso mra na omome bwana bia so entim enye kama kwanti we enso Ghana Football Association no ti Ghana refis no emunsem ana pede munsem ameti for enso so ewo jumade no so ntina yana ni ahomra ne yenko na yenfa amana nsem no ento asene mo wure mo kuma sasa ne koto say 10 players ana omotima san no players makoma edu de meteten say players o mesan makoma 15 na this season ana say season ba wure mu owura fence coach Karim Zito at the 30 players enso na be yadwuma players makoma aduasan ana asane ko team no amonso ono mo be yadwuma say doto na about 15 players eko say kotoko asane makoma 10 players na kotoko asane na yehwedum say mbia 5 ana say 3 bi ba be kan na bia so etim ayekama adama mo so ana pere musem amai na tifo ntino yam fancy na yenkwa amana ne mfa amana ne nsem no ana so entimi ento aso tiawa emfa ma tifo a omutie Sompa 106.5 FM na onim say yewura mu o Morocco ne nkodidi nkomo kakra emanam Africa Cup of Nations VAFCON no eno so eguso ekoso ne no 9 quarter final game 1 eno so 18 abaso Nigeria eno my friends Zambia enso ana ebo ne anwumre no 9 ana sa adwumade no enso 18 abaso anwumre no so Morocco the host nation eno my friends Mali game no eno so ebetima abaso na me admo ochina no 9 Ghana the Black Princesses of Ghana enso na my friends Nigeria game no eno so ebetima abaso na me admo ochina ena edimu sem emayete for odwumade so awe for yatuntom ewo woman heroes eno so eguso ekoso no na me pato say quarter finals eno game mako enso 18 atutoda na England emano enso na Sweden na ye start game na and about 22 minutes na is Sweden mano as 2 na England for that form almost 20 na about 79 minutes and about our friends Lucy Browns enso betimi ebenya kanon enso eba kodimo my friends England enso ahobena no achinom Ghana ni ababa onya mfisha edu anson wosina kan Edma Brighton Hove Albion it is and I say 81st minute and our friends Michelle Ajman and so etimate can Edma England kwe 2-2 and so on the game no etwaso edeko extra time England man and so erene 3-2 on penalties and so na Lucy Brown such and modern mono na eyada na ewo super no achini goalkeeper friends Hannah Hopton ono so no na ne modern mon ewo so ono enya woman of the game and na yedum some mate for na game ni kwa na we no na England boy friends Hannah Hopton ono enya and as a woman of the match and honum na ebusa no say feelings no ade say motima wura mu moko the semi-finals na ababo hanan sema or the 2 many. I just prefer that the game didn't go to penalties and cause everyone the stress that it did. But no, we're very happy. Yeah, it's nice. I think the girls have got behind me a lot. They know how tough it's been for me whilst being in and around the England environment. So to be able to go out and help them tonight and the whole team put on a performance like we did, it's a lovely moment. Yeah, congrats, Hannah. Were you a bit surprised when Jennifer Folk stepped up to take that penalty? I think it was the 5th penalty that could have won it for Sweden. Were you quite surprised to see it was her? Yeah, I was more panicking the fact that we didn't have any data on her and where she was going, so I was a bit like, oh my goodness, this is down to me. But no, I was a bit surprised, but she did unbelievably well in the penalty shootout itself with the amount of saves that she did. So yeah, I was thinking she just might focus on just saving them like I tried to do. But no, it's always a high-pressured moment, a penalty shootout. So she had enough bravery to step up for Sweden, and she's seen as a hero for sure with the amount that she saved and how she kept Sweden in it all the way to the end. Eti we ababo friends Hannah
Hapten Nensama after the game or the two Janese Yebusan and game and Casancason who's another modern one or Snuchima or than the teammates in Nasa or Mokan and one modern one is waiting because one watching the penalties are was Sebu Maku and 9 and so Honum Nano no Chima on the Niaji pass England so at Roma Omo Airport in a quarter as a semi-finals and so on a pedum some MIT for the head coach at the England my mere friend said Serena Rickman na ono so no edidi nkomo kakra oboni players no enso so abaso. Yeah, it's nice. I think the girls have got behind me a lot. They know how tough it's been for me whilst being in and around the England environment, so to be able to go out and help them tonight and the whole team put on a performance like we did, it's it's a lovely moment. In terms no some of my friends Serena Richman ono so ne sama odo tu jana no pedum sem Emma United for Jumaden so na ye nidi nkomo kakra enso club football na ese nei bibia so entim enya kama na onim say ada po friend say Vini Junior na Abrante no obetima akopie mu enso so e was Saudi anas onko 350 million pounds na Madrid for e dey aton so na Saudi for ne dey bra omo ball player ho a omo fa ho ne bo ababo skabia ababo bia no almost betima when say omutima sma for the say nei omutima 20 say Vini Junior ono so no obetim akopie mu ene no akosina kan enso Saudi a ebre ene nkrabia enso ene beche na Madrid for the ye hwe anu say Vini omejana manako anaso omutim enya no enso ema ne kwa no pedum sem ema inactive for Jumaden so na away from one yantintom na en kodidi nkomo kakra enso WWE enso na say we no world wrestling enso honom na abamantia friends part Pat Macti na onum say ade ne wonso etima akoche wrestling enso honom na no ne ebusa se papa na eba na say wrestling no wujina ma wudi agura just akutugboyi wujima na say omode mo na ewo so ne ebehu asa wo da baba tuja say ade wrestling umubi no chima hwe ene ma akoso wrestling mu no eya na enya asem kutu akura na ene ma no akukkokoso ebu no no infringement bu no abense referee no agide atia onum say ade wonum say ade akode ama pa na so bense na referee enso agide atia no so anu e kan no trans so dabi masa ene ma mo ye yumu no emmo ento no wo tembe ne so so etima adwen ho ani tiwe no eyanse mo firi owura no enso asode ba no pedum sem ema inati for enso ewo Jumade no so na yes ndidi nkomo kakra na onum say aboy friend say Ivan Ferguson ono blatin plan aboy ne de na loan okwara say okwo ese Italian class be miensa ele di boy na chi say neni ombe hia no say ono so season start omebo loan emfa mount boy friend say Ivan Ferguson na Brighton for be jabo na mo so akwa loan edama any Italian club ya enso no na pedum sem ema inactive for enso Jumaden so na onum say Joao Felix aye player de Chelsea last season okobo loan ewo AC Milan ala Madrid nyan akokobo loan enso ho no na say Chelsea for be jano amana ko ananso mu jan enso amana ko ne nkla yetete say Benfica for ene Flamengo enso atima wuro say point no omo hia na signature ama enso atima wabisina kan enso da Monte Chelsea for say makwada no mom say mu hia na Flamengo ene Benfica for enso ehwema boy ne omo hia na signature enso atima wabisina kan enso da mamo na boy for say William and say Nicholas Jackson Chelsea player Manchester for report against so money dinachi enya man you kwa na airpen Aston Villa echema omode boy fence Morgan Rogers and so kan ska ho nom da kwa fa boy fence Nicholas Jackson no so etima ba bisina kan da Aston Villa no pedem sem ema inactive for ens ohon na man you for aso ya boy fence Philippe Jean Matata anasa Matata ono esina kan edema Crystal Palace na man you for akwakoboron se kwan da ho a Atlanta no so na say Crystal Palace for Injana no so mesina kan emfama moyo na pedem sem ema inactive for ens Jumaden so ntino a brand ye kwa na so no boy fence Pervis Estupinan AC Milan abawura mu say akoda no omehia no e dey free and Brighton na omesina kan enso mfama team fence AC Milan enso ntino yenya so na no pa awude mu sem no yemfa enses na kaka so adi ko mo kakra na kaka team a say omko national team na wuhu ono say one kafu eno achina Ronaldo na omabonchanku oba bia opponent we say na the pressure pan e that to opponent so because you say nkofu so mo say group na mo didi nkomo no de we dan a omo de tikon so enso betima ka fontia no yase makaka enso e that to jana pedi musem MT4 na onu say NBA matching match ba ko enso etim ekọ so na ebrenint no yem fancy na me aduma man de ba NBA unsem no ye be ho dodo na
enso e de ameti for medimo fa ba center no pay na oke ho bi na da wudi mu nsam enso e ba secure sanitary pad enso e ka ho bi President Chako e ka ho na no pay e de awudi mu nsam e ba mpa cho wura mu enso o dwoma so na pay President papa na se apostle papa e de atwu sia me pa cho me kan for President enso so na e de ma na bia so etimi aye kamaka we na bo afọ no pay almost so ascend that wudi mu nsam e ba Ransford and I didn't call Facebook sans na my boss apostle salam friend school fees and so come share on your journey now studio hanum and my friend is African thank you sorry now first service and so no 18 atwa so e the amount hwon so yi na ho amase. Are you clapping? Are you giving God the glory? Debia sorry na wo tie mu bobna ene mpentem kwase wo mo a oni wo mu digwa no wo mu de wagya ho ene wasere wo ho akuku oduro unnim se asma ye ka no enye honhom asem na emom eye yen a wenum ne wo sen ho asem ne ye ka she was say for Pepsodent charcoal etwi wo sen na yiyi nkanka wani na free wenum ne wo sen obi ntie mo amempa ma Pepsodent charcoal ema osirie enye fe eyi unsia sen kawankawa na ema osin ye fita FDA agye edwade nkratwe atum nipa